Ndizi TV Ubwansu Gusii. Monchumuligire bono on Ndizi TV mbye mono andonsi ya sona nda bono kwarigania Kerochara gire Chinsa Ikomi bono margo banyara ukumanyigati yali yatogende to kwariganira SMS itu mangana majya asenchire yo bwenge ni nkomanyina bwege kora gense muna Chinsa to chiabo tukom no tikonya rajwa mona nda mange asenchira ayeli bo kirobona nsemire studio SMS ya mangana majya bagende to kwariganira abo kirano litukaliga anelia Jumatano tariki 23 Omutinyo kabiro mwaka w'ikiri bubere na 2024 manga gende tokolekana inyirabono umugavana we county ya Kisii Mbarati ni gomerana na barandia anemono kurasarongoro Gusii igase county ya Kisii na basanga manga na gukwana mange anenchira yo gikirania no gutwara mulembe ime ye county ya Kisii inyirabona lituko lyankyo ni gobono omukonyi w'umugavana we county ya Kisii Robert Monda wantokeka ase bunge ya county ya Kisii garukanyara kwegerera anemono kubwatikana namo mochaji bono aberega gukwane kase ntundende abaye musemba cyo kwane goro yengana jo kumurusia bisi omokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda abuli tukolyankyo bayigoli tukolyankyo ni gobono omura we kama kya ODM rera morodinga akagerwe kirana aiga sorgongo rwa Gusii yungati yali trabito kubwate na kumulikira sobime litokumanye bunagenda to gwatekana gutwikira SMS ito jamangana majya ulitokubwatira nere ko ne kiryo gyamu n'ichibi cyali yagwikire asenchira yobo ikirano iga kuruka Felistus Kabendi ekero kilibono Lydia Mose ako yaleta gwetera somuno wimanyiriyo Seke tu imanya senchira yo bwenge Chinsa Ikomi bono margoba na wakondra gotobwati agwetera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook na bogotonyara buna Ndizi TV News Digital na bwege nsemeli ya YouTube na bogotonyara buna Ndizi TV to basukwe base website yetu na www.ndizitv.net onyara konyara yo monenda mange seke tu imanya senchira yo bwenge ritira n'inchenkuru Vincent Onyancha. Na kuyachaka Ikomi asenchira yo kuyachuto moncho muligeri ya semargoba yabono abarandia na boigo na bakundekane kuru asorongora Gusii anemone meye county ya Kisii litukoli ya lero nigo batu arumusangirekana ububwamo na gosangano mu governor we county ya Kisii Mbarati konanga na abarandia ni kubanyara kumulikira mangana renge tomulembe asaba uli mu governor kwa nekingoli ya chinchira chiebene hichibono kinanyare kole tomulembe ase county ya Kisii okona litukoli ya lero boigo ni go mu governor we county ya Kisii atebire na chikone kibuno mulembe ko ne kiwure ase serikali ya county na bego na bwatani bonse na kwa nekibuno na chuekirania magendra Chinsa mu chonsi atade ko rwanchire konde wensi bunenchire mu yokirani chira chira betaka kubalira abamenye be county ya Kisii chinga kiyo kambeni chaye arati boigoni gamentire buneganga yaye neno wekirania magendero asorgongo rwa Gusii chinga kiyo chini ganya reko aboli aba MCA kwa nekibuna ngo tugutera arare engana yo kumurusia bisyo mokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda konanga na arati ni gate biribuna nere byabara umerana barasange nganeyo elya aba MCA bataje konyo kwanda se bunga litukoli yankyo aratini kabasabara aba MCA kuratini ni nganejo ase kolende aba MCA batarawe ngana yabo goro yoro botyo ekrokeli ngane yoro bergo kolekana lituko yankyo mambia lero tuomiranire na abarandi aba bishop abali bandangelia baisaransire twagambire tuiwananire mangana amangi esegi enyingere gusigaiga bishop nabaranye kwanire nesegi yeke moika yanyachieni against yubura na tuatebring arasma torolenga itokoleta abakoleri wanya sae abarabarai banyare gusabira county yetu nense yetu kera manyinga itekire abantu baumire na lazima tobwe chinguru cyomo bisa kabere bambulire abarandi aba bonse lazima twisaransense nabarai bande tuiwanenga kitobokora siasa yetu ya Gusii boigo kero twagamba bambolire ande ntaite kubolya ba MCA baito nimayetenga mambineli tukobataite ko ire vote eliyo kurusyo mo deputy obviously kubasabanga so wanja kweno
mwa kunyara kuranye tineni nyamo kunyetenenia tugambe torori ogo seire mumroli Dennis ogo seire Wanchumulene ngana bona irachi koligere gogosa aba MC be county ya Kisii mbachira ngotenene ngana yo kumurusia bisiomo konyibo mu governor be county ya Kisii Robert Monda kolengana nokobole kwa yo mu governor be county Paul Mbarati gotingana nayo torigeria mangana renge tamagendo na boigona mangane chisemi ubunge ukitutu cha Southampton Kibagende nigagendere tene taro yaye ase bunge yukonyara kwa neke unango sirara mangana renge chisemi asiri tukulia lero niko Kibagende nyara kumera na mwana baiboli kurwa ase skuru ya Nyagesai yure skuru ya secondary gotoko ase bunge ya kitutu cha South ya county ya Kisii asetaro yaye ni gobarenge amo no sub county director asamangana yechisemi Mr. Ngai oyubona batana gochi ase skuru yo chingakiye chini go bateru nababe kiremero bere saina century mu yo konyara kwane kingo chibare go kinebire ngo byechisemi ase secondary yo ya Nyagesai boigo abo student tangani boigo ni go konyara Kibagende akoretaro yaye gochi ase skuru ye secondary ya Nyatieko ase ganyara go sanga na bwatani benseme yo anamona sawa ibole anamona kobeka chinchira kira konya skuru yo elikonyara gwekinia anamona ensemeria ya masomo ngana tebire ara chikubwati muri kito deep na sanya nagenda tukubwati ngane yo kolenda mwana balengeiga abo kale Wanchumuligiro no mulikito dipo na sanya ni gara sense mina gendere tukubwati ngani juge kora gense ya monochiko ya nyara senchera yobu ikirano gotika na yosoro botiro ndirogo ichana ne libuna omubere bwo musacho bwate myaka ya gato sema mbiyarero ni gotoka sense meli ya makutano iyo gotoka yo mucho bosonga se county ya Kisii nenda omubero yitumanyire no yongo ase omubero yo otara otoka gotigere chinko manke ase enseme yo ya makutano abanyanyimbo kurose sense kirigia Kisii Central ko bwatira namo nabo wisaba korobo tukini go baikenseme ya sobwango nakoiro omubero nyagosira goika ase nkendi ya Kisii Teaching and Referral Hospital care tere chime ya county ya Kisii obutuko imenigo bwacha kigwe karwe kiraboni ngobiro yotaramanyekana no yongo roboti rundoga ndete ko bwatu kono mulike itondemo Steven kolende tigatu ali yakolekana na kiriya amenyi bensemeji bakwana ko bwatu kano gotoka ko mubiro yo emambi ya lera sensemejo ya makutano Madam Tocha moto Ndianze asante kwa majina anaitwa Vincent ndege nduko Toeri mimi ni mkaaji wa hapa Kisii na pia ni mwana bodaboda katika stage yetu ya St. Jude's kule juu. Tumepita hapa asubuhi tukiamkia kazi tumepata huu mwili hapa. Tungeomba serikali kwamba iweze kuja ili kaweze kutambua huu mwili ili tujue wenyewe ni wapi. Manake imetia woga sana, naona watu wanapita wanakuwa na woga, na tutaki woga huo, sisi tunataka tufanye kazi kwa amani. Kitu kingine, ikiwa ni pombe, tafadhali watu wapunguze pombe sasa hivi, manake pombe na mvua haiendi pamoja, pombe na maji haiendi pamoja. Sasa hivi watu wake maybe wanamtarajia kwamba atakuja na amefia hapa na hawana habari. So ningependa kwamba serikali yetu ya Kisii iwe ikichukua hatua ya haraka, manake wameripotiwa asubuhi sana na mapema lakini hawajafika hapa. Tunaelewa kwamba watoto wameuni wakati wa half term, wengine wako katika harakati ya kupanga magari barabarani, lakini tunawasihi pia na waweze kuja hapa ili waweze kuutambua mwili. Sisi kama raia hatuwezi tukaingiza mikono mfukoni tukaweze kuchukua stakabadhi zake ili tuelewe kwamba anatoka wapi. Hatuna hiyo ruhusa, lakini serikali ina ruhusa ya kujua mtu ili watu tujue familia yake ni wapi, ni ya wapi. Muri kitondemo Steven na tumanyengani yo century yobo kirano kero yaragirense yemo yabono marogo bagotika na yubono ase kenyere kia metembe ke gotoka ward yabo kimonge meye county ya Kisii nigo bagende tekogokera emirobiryo mu bunge bwenseme yobadia baronge yaroka nego kirania anemono asenchera yo kirania magendro korosyo wechi barangati yali bagendere tekogokeria asenseme yo eyemaga yo kuli mu wechi bara asenseme yo ngakeye gembure nyinge gendere tekonekiwa kolengana amenye kuru asenseme yo ya metembe bokimo
monge nigo batebire buna bagendere ku musiro mu bunge bwenseme yo badia barongo asoko nyara wikirania magendra sabono bagani bo igo hanyara kumurekera kibara kindi tararosigwa iri bwanya konyara korro byo bosombi anego chia sensemelia yabana boda boda Leta kuru Victoria ke muga kenyoro kitekere kya metembe ukimonge ward monange village bia mando mheshimiwa badia baronga so torosirie para kwa twasandikira matuka mange ukabekera moro mugatikira njira bono ngwata boki pare gwikia tokonya ritoki gochimugonga gwikia tokonya wonge ndi bakaga twikimonga tonya isiringi ibere epareye kurutwanye yetu twachandikira matuka mange lakini mheshimiwa wito oguruko badia barongo ero tororeira amabira otoroseirie para tokurusirie birema twabire no nyagitari egento kende epari egekurukuruga iga egochakururigena ria magara egende bakakiongendo esoke njira yari okindo ekonya abantu baito amana subura iboganda tabwa macho akabara asingi toloteke sa mheshimiwa badia chola tukomorai macho akabara mero mutanga ni gotorosirie para ekorukuru keragi yabwata metembe school nando maintain rie pare korukuru ligena ria magara wanda bakamugomba goto kumwakira ngambi yamon asinge njuntu na bantu ba boda boda epare ngo tokonyire binde binge buneka rumurwire kanyaru walete togo sinyugweta abaru cyumbe bonse banyari ko bakobekuga iga oyogendereire gotokorera asege kakio na umunchu mulgeria kurunsemo ya bumachoge borabu tobekense mangana lengete kurwa sorongora Gusii tuskisiko yorongorwa Gusii umunyanyimbo oyomo kurwa sensemo ya Kitale ni gobona murasiro umunyanyimbo nde kubwatekana no gutegwa no wechi nkwana kero balinga senyombe yemo yokwegokya waso bagani yomo asensemo ya Kitale umunyanyimbo kurwa sensemo ni gobagende tunobo tuki kubwatekana nege kolekyo kolengana no umunyanyimbo yumaga yo kumuraso umunyanyimbo nde ni gobona anya tukubagoserya abanyanyimbo bande balenga wasumba gani yo nakobate ibu namba basakumubeka byara asekerenga buna ntigarenge ko barasa onde bwensi ole gotema kumubeka byara engla ya tuare tobutukano asegeka asekolende bayimugitege tambokera no more ko mubeka byara umunyanyimbo yo nana botera amanyikana boyikirano inki babunete ko ikakamuraso umunyanyimbo nde no mayiga yo kumurasa nigatemete ko irasa asekolenda abeteka go torirwa n'abanyanyimbo bande nabo igo nigabekere byara no butikweme nigo bogenderete kurwase abanyanyimbo Waathiriwa ni watu ambao nimeweza kujua. Mmoja ambaye ameweza kuuawa ni askari ambaye tunaweza kupatana naye kila siku kwa ajili ya kazi. Mwingine ambaye ameweza kufanya tukio ni askari ambaye tumeweza kujuana naye kwa leo, na ni ukweli kwamba kwake tukiwa naye aliweza introduce na kusema kwamba yeye ni askari naye kila siku kwa ajili ya kazi. Mwingine ambaye ameweza kufanya tukio ni askari ambaye tumeweza kujuana naye kwa leo, na ni ukweli kwamba Mwanchumuligere bono ayungati yali tawatoko kwaliganira se Chinsa chiganyira onage koragense mo yabono margoba no chikanyora yo monanda mange asenchera ayeli bonyera litoko lyanke bonache okumanya boli tangani nelibuna omukonyo mo governor Robert Mondaka igase county ya Kisii niko bona akaya gochoikerana ase bunge ya county ya Kisii rikwegerera igoro yamo mocha yo wana mobwateraniti akarakiri bono inyore omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati aberga kubolia ba MC Korate ni asegeka engane yo nengana turabeto kubwati asuime nabugoto kumanyali arakolekane korwa ase county assembly ase county ya Kisii boigo inyorebu na omore weke makiaudi emrera murodinga litoko lyanki boigo nakagere gwikirana aigase county ya Kisii ayungati yali turamurikere kolenda yo munenda manga SMS tamangana mayense mu yabona margoba tom chago tengarabye muna swali twabwaterana ase Chinsa Ikomi yabona margoba oriene kichibi chamune gichagwe kira senchire yo boikirana gakoroka Felistus Kabendi ekorekeliye bono korwa somono bimanyerelyo akorokwa Lydia Mose tumana nenga kende literana inchinko kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.
ngaki obogima bwabete maega y'omong'ina oyo gokonyora ngaki obogima bwabete ngaki obogima bwabete obubi sana kana nasokire namenyire Nyamira ase eng'encho y'obokore